Pozdrav ljudi! Dobrodošli na prvi video na kanalu Preporučeni filmovi. Danas ću da vam prepričam japanski film u kategoriji dramske komedije koji se zove Flying Colors ili Leteće boje. Prije početka kratko upozorenje. Spoileri u nastavku. Film započinje sa djevojkom po imenu Sayaka Kudo. Ona pohađa osnovnu školu i nema prijatelje te često njeni vršnjaci maltretiraju. Ima jednog mlađeg brata Rayutu i sestru Mayumi. Njen otac fokusiran je samo na Rayutu, za kog vjeruje da će jednog dana postati super zvijezda bejzbola. Sestre su iz tog razloga prepuštene majici koja se jako dobro brine o njima. Sva djeca iz Sayakine škole imaju snove, samo ona želi da se u budućnosti ne bavi ničim i zbog nedostatka ambicija ne uči. Jednog dana na igralištu Sayaka dobije jak udarac loptom u glavu. Njena majka dobije poziv od direktora škole koji joj govori da oni ne mogu učiti nekoga poput Sayako. Direktor govori kako misli da se jako pati od neke vrste mentalnog poremećaja i kako treba da ide u posebnu školu. Njena majka ga preklinje da joj da drugu šansu, a njene molbe ne bivaju ispunjene jer je ovaj odbije. Na povratku kući se jako vidi dvije djevojke i komentariše kako im je uniforma lijepa, a majka zatim upisuje nju u tu školu. Sayako je nervozna, prvi dan škole i ima strah da će i djeca maltretirati kao i ona u prethodnoj školi, ali na njeno iznenađenje svi su dobri prema njoj, a posebno grupa od 3 djevojčice koje su odmah sprijatelje sa njom. Podignu joj suknju kako bi je skratile i tako izgledala bolje. Našminkaju je i srede frizuru te požele dobrodošlicu u njihovu grupu. Kako devojke odrastaju, transformišu se u gijaru. Osobe koje prate zapadne trendove obično postavljaju slike na Instagram, prosvjetljuju kose i nose kratku odjeću. One idu često na partije, piju i puše, stavljajući učenje u drugi plan. Njihov razrednik, gospodin Nishimura, kritikuje ih svaki dan i govori im kako tako neće upisati fakultet. Sayako se vraća kući ujutru, zatečući svog oca i brata kako vježbaju ispred kuće. Vremenom, njen odnos sa ocem potpuno je prestao i on se samo njoj obraća kada je grdi, ali ona ga uvijek ignoriše. Sa druge strane, njena majka je uvijek na njenoj strani i podržava je, iako ne razumije njen način života. Sayakin život se mijenja prvog dana takozvane semaphore year, odnosno završne godine. Tada gospodin Nishimura nalazi skrivenu kutiju cigara u njenoj školskoj torbi. Direktno je odvodi do direktora da ga suoči sa tim otkrićem, poziva njenu majku i obavještava je o svemu šta Sayako radi. Ona moli direktora da njena kćerka ostane i govori im da je njihov posao da uče i loše đake, a ne samo da profitiraju od najboljih. Ne odustajući od molbi da je ostave u školi, oni popuštaju, ali je suspenduju na mjesec dana. Kako Sayako sada ima puno slobodnog vremena, ona boji kosu u plavo, a majka joj savjetuje da pokuša upisati fakultet, vjerujući da ako Sayako proba, može uspjeti. Kako bi je pripremila za prijemni, gospođa Kudo odlučuje da je upiše u Saiho Cram School. Njen profesor Tsubata je šokiran kada vidi nekoga poput Sayako da je izabrao njega za tutora. On je motiviše i prihvata izazov da je upiše na Keio univerzitet. To je prestižan koledž i jedan od najtežih za upisati u Japanu, što nasmijava Sayako. I sama pomisao da bi neko poput nje mogao biti izabran. Da bi procijenio njeno znanje, on joj daje test gdje ona dobija 0 od 100 poena, ali Tsubata je impresioniran što je uopšte odgovorila na sva pitanja, dok bi drugi učenici predali prazan list i odustali. Nakon provjere znanja govori joj da je njeno znanje na nivou djeteta 4. razreda osnovne škole, te počinje sa njom od početka učeći je stvarima iz osnovne. Sljedećeg dana Sayako sa drugaricama odlazi u restoran, ali uči čitavo vrijeme. Djevojke su šokirane, ali i srećne u isto vrijeme da ona naporno radi kako bi nešto postigla. Nakon što provede jednu sedmicu učeći u krem školi, ona dobija prvi put 5 poena od 100. Tsubata je zadovoljan njenim rezultatom i motiviše je da još više uči. On je odličan profesor i tutor svim njegovim učenicima i nikad ih svojim ponašanjem ne tjera da se osjećaju kao da su glupi jer nešto ne znaju i daje sve od sebe da ih motiviše. Ali sa Sayakom on se mnogo bori jer ona ne zna najosnovnije stvari, kao na primjer da je jug uvijek nasuprot sjevera. Sayakin otac odbija da plati za njenu krem školu jer je previše skupa, a više od toga ne vjeruje da iskreno ona može upisati taj fakultet. Sa druge strane, njena majka odlučna je da radi još više kako bi mogla da plati kćerkine časove.
Jednom dok Sayaka uči u krem školi, jedna od majki ugura sina Raidžija u učionicu. On je također maturant kao i Sayaki i ne interesuje ga fakultet. Raidžijevi roditelji su advokati i žele da i on to postane, ali njega samo zanimaju video igrice. Tsubata ga pita da li zna šta je igra osvete. Ovo zainteresuje Raidžija i motiviše ga da počne da uči kako bi naučio lekcije svog oca. Kako vrijeme prolazi, Sayaka dostiže zavidan uspjeh, ali Tsubaka želi da postigne još više. On pronalazi zabavan način da je motiviše, te je tjera da za svaki pogrešan odgovor skine dio šminke. On čak obećava da će joj, ukoliko osvoji 100 bodova na testu iz engleskog, pokazati njegovu smiješnu sliku iz djetinjstva. Počinjući toga dana još vrednije učiti, ona osvaja svih 100 poena na testu i ispunivši obećanje, Tsubaka im pokazuje njegovu sliku i govori kako je i on bio prosječan učenik i da im iz tog razloga želi pomoći da postanu iznad prosječni. Sayaka boji svoju kosu ponovo u crno i vraća se u školu. Kada profesor Nishimura čuje da Sayako planira upisati fakultet, obećava da će se skinuti gol na školskom dvorištu ukoliko ona to uspije. Sayako prihvate izazov i postaje još motivisanija da uspije u svom naumu. Jednog dana Sayaka i Raidži su ispred restorana kada vide kako se Tsubaka sastaje sa profesorom Nishimurom. Ispostavilo se da i Nishimura drži časove kojim priprema učenike za prijemni i da ne želi da Tsubaka sprema tako slabe učenike poput Sayake. On smatra da je reputacija s krem škole mnogo važnija od budućnosti pojedinačnih učenika. Tsubaka negoduje i govori kako vjeruje u Sayako i zna da će upisati fakultet na koji želi da se upiše. Vidjeći u njemu očinsku figuru koja ustaje za nju, njoj oči zasuze. Uveče, njen otac vidjevši je kako uči, shvata da je njegova kćerka postala bolja osoba. Otkako je počela pohađati pripremnu nastavu, sljedećeg dana njenu majku poziva Tsubata da popričaju o njenom uspjehu. On joj govori da je ona učenica sa najboljim napretkom koji je ikad imao, ali je upozorava da nemaju puno vremena do prijemnog te mora da pohađa časove 6 puta u sedmici. To će biti veliko financijsko opterećenje za nju, no ona novac posuđuje od svoje rodbine. Sayaka saznaje o ovome preko Tsubate i tužna je jer izaziva toliko žrtvovanje svoje majke. Jednog dana prijateljice je ponovo pozivaju u restoran i Sayako ode, ali je prezauzeta učenjem cijelu noć. Drugarice je zatim odvedu u saunu i saopšte da će se opet vidjeti, ali tek nakon što Sayako položi sve ispite, jer znaju koliko naporno radi da bi u tome uspjela. Sayako plače i zahvaljuje im se što imaju toliko razumijevanja. Nekoliko dana kasnije, Sayako se vraća školskim obavezama, gdje imaju zadatak napisati esej. Tsubata joj daje nekoliko knjiga i savjetuje je da gleda emisiju. Tada raspored postane gušći i Sayako ima poteškoće da se skoncentriše. Ona čak i skrati kosu kako je ne bi ometala. Tokom narednih sedmica ona uči naporno, što rezultira umorom pa čak i spavanjem u školi. Nakon nekoliko dana gospodin Nishimura je budi grabeći je za kosu. Čak poziva njenu majku i govori joj da se ona uopšte nije promijenila u odnosu na prije, ali gospođa Kudo je brani govoreći da Sayako više nije ista djevojka od prije par mjeseci. Na sljedećem pripremnom času Raidži dolazi sa crnom kosom i potom promijenjenim izgledom. Kada ga upitaju za razlog, odgovara da ga je na to inspirisala Sayako. Ohrabrena time, Sayako radi njen prvi probni ispit. Kada su rezultati objavljeni, ona je razočarana jer ima samo 60 poena od 100, a da bi uspjela upisati željeni fakultet, treba da ima najmanje 70. Tsubata sa druge strane smatra da je to zadivljujuće jer prije samo nekoliko mjeseci imala je 0 poena, ali Sayako je i dalje razočarana jer je sav njen trud još uvijek uzaludan. Kada se vrati kući, vidi svog oca kako tuče njenog brata Rajutu jer mu je saopšteno da ne želi više da igra bejzbol. Rajuta ga gura i baca na pod, vičući kako nikada nije htio da igra bejzbol. Izjuri vani i ne vrati se kući te noći. Sljedećeg dana Sayako uradi još jedan probni prijemni, ali i dalje ne osvoji dovoljno poena. Stres i nedostatak sna je dotuku i ona izgubi motivaciju za učenjem. Tsubata pokuša da je motiviše, ali to je iznervira. Ona se izdere na njega i izjuri iz učionice. Ne izlazi iz svoje sobe naredna 2 dana.
Onda jednog dana Ryuta dolazi kući i informiše oca da je napustio školsku bejzbol ekipu. Onda se otkriva da je njihov otac morao kao mlad napustiti bejzbol tim i tako je ulagao i sve svoje nade, polagao u sina, da će ostvariti ono što on nije i postati najveća bejzbol zvezda. Videći njegove snove kako ponovo propadaju, on udara Ryutu i traži od njega da se vrati u tim. Ali gospođa Kudo je toliko iznervirana da polupa staklo njihovog vozila. Dok mu je pažnja skrenuta na to, Ryuta iskorištava priliku te bježi od kuće. Žena mu govori kako je njihov sin imao napad astme pred prethodni meč i optužuje ga da je grozan otac svoj njihovoj djeci. Sljedećeg dana se jako moli majku da je prati do univerziteta Kajo. One ga posjećuju i se jako je oduševljena. Gospođa Kudo se nada da će i njena kćerka imati tako gust raspored kao i ostali studenti na fakultetu. Te noći Sayako odlazi u pripremnu školu i sreće Tsubaku i izvinjava se što je bila gruba i zahvaljuje mu se što je uvijek strpljiv sa njom. Ona mu također obećava da će nastaviti sa časovima već sljedećeg dana. 7 dana kasnije Sarako radi njen 3. pripremni ispit, ali se boji da pogleda rezultate. Kući ona pronalazi oca koji pali svu njegovu bejzbol opremu. On je shvatio svoju grešku i želi da bude bolji otac svojoj djeci. Obećava da će ih podržavati ma čime se odlučili baviti. Dok porodica dijeli intimni moment, Sayako odlučuje da ipak pogleda rezultate ispita. Saznaje da je osvojila 65 poena, a njeni roditelji su jako ponosni na nju. Svanuo je dan prijemnog. Putevi su blokirani zbog snježne oluje i autobusi ne voze. Sayakin otac se ponudi da je odveze, što je iznenađuje jer on nikada nije bio uključen u njen život. Dok je vozi, tražio i da uradi ispit najbolje što može i da se ne brine oko bilo čega. Kada je dovezao, on čak i navija za nju po prvi put u svom životu. Sayako da sve od sebe na testu i vrati se kući. Kasnije tog dana dolazi u pripremnu školu i govori kako je to njen posljednji dan. Ne želi da dolazi ponovo kako bi ih obavijestila o rezultatima ispita, bojeći se da će ih razočarati. Ona mu zatim predaje pismo u kome mu zahvaljuje što je uvijek vjerovao u nju i što je od nje napravio ono što je danas. Nekoliko dana kasnije ona proverava rezultate na internetu i saznaje da nije položila. Poziva Tsubaku i govori mu rezultate. Tsubata ne odustaje i insistira na tome da mogu da traže da se rezultati ponovo provjere. Razočarana Sayako odustaje i ne želi ponovnu provjeru, te ne predaje zahtjev, ali Tsubata to čini umjesto nje. Sljedećih nekoliko dana ona svakodnevno izlazi sa svojim prijateljicama, pokušavajući da živi starim načinom života, ali bez obzira šta uradi, ona ne može da skrene misli sa razočarenja zbog neupisivanja fakulteta. Onda jednog dana ona ponovo provjeri rezultate i na veliko iznenađenje vidi da je primljena na KP univerzitet. Direktno se odveze do pripremne škole i ostaje bez daha kada vidi Tsubaku. Kada mu saopšti da je primljena, čitav razred počne slaviti. U posljednjoj sceni vidimo profesora Nishimuru, golog na igralištu, slikajući se sa djevojkama baš kao što je i obećao. Gospodin Nishimura potom će ići u zatvor. Suyaka odlazi na fakultet i oprašta se od svojih roditelja. Ako vam se dopao video, podržite me subscribe-om na moj kanal i stisnite like za još ovakvih videa. Do sljedećeg puta, prijetno!